A friend me Daasebre Dr. Amankona Diawuo tosh minu bena me Berekum Manhene na majuma nyame dimba wiase me doctor me surgical specialist me operation because we are in Germany. Na me ba Ghana no. Na minya edokese bi pa eni buo de ma Otumfuo Osei Tutu the second. Sabre no na wabetena akonnwa so. Obia friend no King Solomon. Na me hwehwe mu na no me wu se no kreni esese your friend King Solomon if you say nyansa anyame de ma King Solomon no bi se owobi enam ni nyansa na ho brase edo a owo ma nipa ni na kuku oduro ode aboa eye ahenie wo Ghana na satam no mi so bedi ade no na ahensem pi wo manhia anso bedi ade no anche na sa ahensem matiu ni maka ona wo na emma manhia enju no otumi siesie ni nyina bisa enam sans na omoto no se ona oye King Solomon na anche bia na menso edimisi akonnwa so wo Berekum na bra edimisi akonnwa so no anye boko ekofa nsem pi bai Berekum akonnwa no efri asante asokore mrebia opokuwa the first na opese otre santimamu nti okoko wo mmia pi na one doma ne German fo kokwen na odi o musunkunim na odi o musunkunim no na wo musa aba no na oja asojafo bi wo ba bia asese Berekum we se wo muntena ho na se domafo ne anase German fo wo musore se omne asantefo ebeko a na chese wo maso animu na fe o mak atonkra na edinipa beka wo mo enti achire no na oye na dwen se esese ochichiri kuro wo babia asujafo no wo no na nti okohu asokore asante asokore Manhene so omma ni nipa na omfa nkochichiri kuro wo babia asujafo no wo no enti nipa oyi o mukoye no ebine Amankona Diawuo odikano na ebine nipa pi ka no ho na omkochichiri Berekum man omkochichiri Berekum enti omkochichiri kuro no na nipa de ontrase wiase afebo eduru ba bi na Amankona Diawuo okọ ne krachi na ni nua bi ye frɛ no kyerɛ Diawuo obedi na konwa na Amankona Diawuo betena konwa so no ni nua ba ne ye frɛ na amea ono na oye ohema
Amankona Diawuo ye na ono de otiase enti kyerɛ Diawuo be di akonnwa no na ono ana ye ohema ankyɛ na kyerɛ Diawuo no so ɔka baabi na ɛka amia na amia na ompese saa time no na woma ono omo koye no mbofra ya wo omo ho no na omo nyina susa na no se tetemre no so se du si na o se enya obi a wanyi ne ho odin o wonyansa se na be ya ekon bi ba obotumadi animu na otra kodwa no so a enam santi na ochi san din ye no amia hene enti obeya amia hene the first anche na ono so oka baabi na ansana obaka baabi no odi akonnwa no ma Amankona Diawuo ne ba efre no Kwaku Diawuo na oka kire ne se eye Amankona Diawuo abusua no se binyina online ni papa akonnwa no ma wo no na ono oka baabi no na Kwaku Diawuo no ankasa se ofa ohema free de yefam na mom okofa ni nua ba efre de ya wusu a de ni sie akonnwa no so na kyese akonnwa no bedi emma no ho na mma no di akonnwa no a be mfie ahanu ni akire na be 1941 na ye nananom omo kae ho se akonnwa no ye omo dia na nye mma no dia tie se mma no di akonnwa no ma ye papa no na omo susu omo mpreso saa time no na nana kwamboache a oka baabi a mabedi na akonnwa no ona na otisa akonnwa no so enti amanso ma ebepue manhia bisa na prempe the second or so na ote akonnwa so enti otra so no na ohwehwe mu no ka kire kwamboache ne se akonnwa no Amankona Diawuo asifo dia na ono oyeba na mmom ontu na akonnwa so na se ono anase ne hema no ne efre ne feka so oka baabi a o se omudi akonnwa no koma Amankona Diawuo asifo enti ohema ne di kan ka baabi na odi akonnwa no ma minua ba odi machi enti ono na obeye amia hene the second na ewo muara na ade kwamboache so ka baabi na amia hene the second odi akonnwa no ne empanfo abusia e de akonnwa no maame enti e de akonnwa no maame no ko ne de akopo na kana adwene ne se ne mana di akonnwa na che o ma hwe akonnwa no so ache na this time de nka onfa akonnwa no ma me ye na akonnwa no ye dia na se dachi bi akonnwa no to a ebia ye betuma ma mba no so abedi bi mba no o ma prince so o ma ntia se na o mo de asem no court they call at the regional house of chiefs na sana na mistake bakwa na amia hene the first oye mi sister oye ne say ono tama ye de ni si akonnwa so no ye ofa no ye de ne ko manhia ko kire Otumfuo enti se
Well, you said Mimidi or Hena, and Cassa or Demico Otumfuo or Demicochia, and Sana, a Demesia Kujanus, not why yet. I don't know, there as a for then painful didn't cheap, but me say, we ain't chain Masia Kunjani and Sana, I guess I believe say, one me there and some Asante. Now, anyway, if I don't change, now I send the call, Regional House of Chiefs. Now, you say, a question in Ano, Otumfuo who be. Now, until Osma or Bofo, man Berekum, Behu. Nana, I'm Manhene the second way, Mr. Stan, and then me, name painful now, our Mitimachino. A tranquillano muche mino, a fanco and banoho, never so bamo. Na quieno, Cosia Otumfuo. Na Otumfuo, Ubisa, Nanahema. Say, I dena or dimisi a conjanoso. Na one for my mature. That's all the mature, ya. And can you echo swinging a corner abasulina and 7 abasulina or nona, as I said, or dear any or comame. Na moment and catchy. Na young Cosso. On so obediently. Now, more beer obitum or the Maya. Now, Satam now so no so afraid. A year, Wama, I am a domino. Ma, Manshia, no car or no Makai. Say, or per se. Asem no yiba manhia na obesiesie bo mo prenso enti ye frɛ asem no wo Regional House of Chiefs no otu bofo so omra mehu wo na onye asem no mfamma no na onsiesie no manhia na adom ye for say wo mo nsom manhia wo mo nsom Otumfuo enti wo mo prenso na Otumfuo the chairman of Sanko Kobona Mane. Until Okobona Mane no of frame no catch him say Menkama Kumantum na no obey bia ad ye be ye no crab beba no media makunjano obey amame na me dana se na no cruni. So nima ka minti akonjwa iso. Nti a free that time no e muabia obetim no na ode boame na odi nsem no so achi. Nti asem no na ewo ade Regional House of Chiefs no ehu se na nokre enkum nadi ma me lawyer no o kachira o say on pese panel na o mutu o etu o ma o mudi asem no di o mfa different panel na o twiti na o dia asem no call high court wo wanchi na ebua mepem sepe na almost san ye appeal the call at the court of appeal also so ebua mepem di4 the call at the Supreme Court also so ebua won for na che say as I say akonjana ya media na me ba Regional House of Chiefs say it is adia and as I say womo gizet me na me Otumfuo ka chere say sisi dia adruni na anka on ma me da me ba bisai no say me tumboase asem no entwai nanti me tumboase na woman na House of Chiefs Regional House of Chiefs o mo ka say
Supreme Court for na ebu asem no enye ahemfo nti o se asem no yesan tu another panel or at the Regional House of Chiefs nti omutu another panel now omotra asem no so achire nsu ahene na oye chairman omotra asem no so no you said this time no omnim say Otumfuo ani wom no nti na obia so say bia obey bibi nti nokro omdi nokrodie ne die asem no na medi bi na nia omoye ne say anka minni akonwa no na say eno achi no e man so betima dibiti say na my sister no oka no na man so omompreso no mo dia asem no call House of Chiefs, a regional national House of Chiefs. Na hoso ya de kwachi sheso. Na bribia no che say this time no na me na ye tiatia wo Otumfuo. Oboa me wo akwampi so juju me bo. Se bi nsuro. Na hoso so me dibim. Na o musande call na ho no na omu bua ne say omu yemma na emma de asante mamu de omu ni akonwa ndi akonwa no omu ka ho bio. PAG TV, the pride of Africa. E kodru Supreme Court no na Supreme Court so de toso senia National House of Chiefs kan no ene pepepe nanti ye why man free akodwa no so na jese nema ina bada na wie ndi bana wie no na ba Otumfuo be hu no na o ma me da memra mene me pay for yamra manhia na mbisai ha dan dru e ekoe ne kusai na be a member of the Asante Council ne woman na esan ye me a member of the standing committee of Asante Council at Sebribia eko Asante Council ko junwi na Asante ho na nea Otumfuo aye ne de sabi entimi mfa adonka na Mr. say nyame man nkwatenten ahoden wo na ne nyansa na odi ama no ofa bi nka no ho na oye nipa bi so a owodoma nipa pi na Ghana nipa pi bi dia dia pi nema ombenya sasi ombeton ne kaka ho te na ombe dia dia nanso so Otumfuo de obi dia dia no pe asumdwe ama ebuo aba ahinsemu ze ama wama yedi na chinyina na wama yindi na chikura no ebuo ama ahimfofo anya ebuo anti nia meka ne se nyame ma ne nyinche na ontimi nkoso mwa Asante man niama waye bie pi kwa nyese ahemfo nkwa na oboa wonom nanso so ezo se fa aman man so oye
nema boa wonum ebini ne Otumfuo scholarship fund otuye na nyono nkwa mribia se as obi wo problem na wudi kotu nanim na ya dia obutuma ye hu bibie sepe ntamara na waye ama ohu ato nti es nyame ni eslema no nyame ni eslema no so onyini nche na ya na edi na chi nsuso yesi wudi osuna chi a hasuo kan na ya nsuso ye huntoye na nneema esese esua firi no ho na yeso ye de boa e man no etim de aboa beso me di ade mati scholarship foundation scholarship fund mema ade mama scholarships but egusu sesika kraba behwe wo ma pese ko university o ma pese esua nsanu djuma ne neme nyina no ebekoso ne ya boa wono ne nyina Otumfuo akini yidi ne nyansa no na yezuso yesua bi de aboa ye man de nyame nhira no wo mri akwamri aso ne wono PAG TV, the pride of Africa. We are the pride of Africa. We give you all that you need. PAG TV, Abama Disya. Amambra Ninya Kika Home. Elfutu Samni and Ijike. Yabema Mwagna Mambra Disu. And we are one people with one voice, with one history. PAG TV, Abema Mwadisya. Ebaka Seboni Amamira. PAG TV, Abema Mwadisya. PAG TV, the pride of Africa. We are the pride of Africa. We give you all that you need. PAG TV, Abema Mwadisya. Amambra Ninya Kika Home. Elfutu Samni and Ijike. Yabema Mwagna Mambra Disu. And we are one people with one voice, with one history. PAG TV, Abema Mwadisya. Ebaka Seboni Amamira. PAG TV, Abema Mwadisya. PAG TV, the pride of Africa.